Welkom by vandag se lesing oor distribusiebestuur en kleinhandel. Ons sal die kritieke funksies wat kleinhandelaars verrig en hul belangrikheid binne die voorsieningsketting ondersoek. Kleinhandelaars tree op as die noodsaaklike brug tussen produsente en verbruikers. Hulle speel 'n belangrike rol om te verseker dat produkte winkelrakke of aanlyn platforms bereik. Een sleutelfunksie van kleinhandelaars is produkverkryging en bemarking. Hulle verkry produkte van groothandelaars of vervaardigers en stel 'n keuse saam gebaseer op vraag, kwaliteit en prys. Kleinhandelaars bestuur ook pakhuise en voorraad. Hulle voorspel vraag, implementeer bergingsoplossings en akkurate voorraadrekords behou om kliënte se behoeftes doeltreffend te bevredig. Verkope en kliëntediens is die kern van kleinhandel. Kleinhandelaars skep aanloklike omgewings met effektiewe winkeluitlegte, produkuitstallings en kundige verkoopspersoneel. Bemarking en promosie is van kardinale belang in vandag se mededingende landskap. Kleinhandelaars gebruik advertensies, promosies en sosiale media om hul handelsmerkboodskap oor te dra en kliënte te lok. Kleinhandelaars staar verskeie risiko's in die gesig, insluitend finansiële laste, diefstal, produkskade en veranderende verbruikersneigings. Doeltreffende risikobestuurstrategieë is noodsaaklik vir langtermyn sukses. Ten slotte speel kleinhandelaars 'n sentrale rol in die voorsieningsketting deur waarde toe te voeg deur produkkeuse, voorraadbeheer, kliëntediens en bemarking. Dankie dat jy vandag aangesluit het lesing.